Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Kuri wowe udukurikiye uri mu Rwanda ndakwifuriza kumererwa neza. Nyemerera uyu munsi twakire MS tumuha ikaze ndetse asuhuza n'abadukurikiye kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Uraho neza MS? Muraho. Yego. Wasuhuza abadukurikiye kugira ngo dukomeze n'ikiganiro twihuse. Abadukurikiye turabasuhuje cyane, Imana ibishimire. Udukorere kuri subscribe cyangwa sabone, kuri like, mukore share kugira ngo abandi batumenye nyine bamenye ibyo dukora, hanyuma mugire na comment kugira ngo tuzabatse kugira ibyo duhinduramo cyangwa se mutubwire n'ibyo tubakorera ari ibyanyabyo. Yego. Nyemerera dukomeze twihuta twinjire muri Middle East aho misile za Iran zikomeje kuba akasamutwe ndetse n'andi makuru menshi ari update. Iran, Israel, Amerika bihagaze bita amakuru ameze ate muri iyi minsi? Iran muri Israel na Amerika byakomeye urebye. Intambara ya Amerika na Israel bagabye kuri Iran. Biragaragara ko noneho wagira ngo umuhigi nawe agiye guhinduka umuhigo. Niko bimeze cyane. Ndabona byahinduye ibara, ndabona meze nkaho umuhigi nawe yabaye umuhigo. So ubwo rero Iran irimo iragaragaza imbaraga zikomeye cyane. Uvuga ngo Israel yarashe na Amerika barashe kuri plant ya nuclear plant ya Iran cyangwa se aho bakora ibisasu byaki aho batunganyiriza uranium muzi ko ari yivamo ibisasu bya kirimbuzi. Yego. Ariko Iran ikavuga yuko ibitunganya mu buryo bwo kugira ngo bakore imiti, uburyo bwo kugira ngo bakore amashanyarazi n'ibindi bintu nyine bifasha community. Yego. Amerika rero ikavuga, Israel ikavuga ati reka ariko urumva Israel ni muri wa mugambi wayo kwigarurira kara gace k'uburasirazuba bwo hagati hose ikakagira kayo. Ubwo yarashe kuri Natanz, yarashe kuri Natanz. Bamaze kurasaho Iran nk'uko nyine yababwiye ko ibitero byabo byitwa Promise 4. Ubwo promise ya kane. Isezerano true promise. Isezerano rya kane. Ry'ukuri kane. Ubwo rero yababwiye ko bazajya bayirasira ku bintu nayo irase ku byabo bimeze nka bya bindi. Gusa ubu aho bigeze bimeze nkaho nuvuga ngo bamaze kurasa kuri Natanz, Iran nayo yahise irasa mu gace nababwiye kitwa mu butayu bwa Negev mu gace bita Dimona power plant. Niho Israel ikorera itunganyiriza uranium yayo. Bikanavuga yuko ariho nayo itunganyiriza ibisasu bya kirimbuzi n'ubwite bihakana. Ariko amakuru atubwira ko bishobora kuba bifite nk'ibisasu 80 cyangwa 90 bya kirimbuzi yamaze gukora. Kandi aba bagabo imikino ibisa naho ari imikino bo babifata nk'ari imikino. Ni ukuvuga ngo bo bafata ibintu nk'aho ari byo bemerewe abandi batemerewe. Uvuga ngo Israel mu masezerano yo gukoresha intwaro za kirimbuzi ntago irimo. Urumva? Uvuga muri make mu bihugu byemerewe gukoresha intwaro za kirimbuzi nayo ntago yemerewe. Ariko irazifite ndetse ihatira n'abandi kutazitunga. Kwanza no kuba ihatira ibindi bihugu igashaka gutera ikindi gihugu kugira ngo kidatunga izo ntwaro. Byo byose bigaragaza yuko iyo izifite. Muri make nko kuvuga ngo nguca intege icyo nagukangishaga nukigira ntago nzaba nkigukanze. Rero byagaragaye ubwo Iran yabashaga nako yarashe. Tumaze iminsi tubabwira misile zitwa Sajir. Sibyo? Tukababwira misile zitwa Sajir. Iran ifite amoko menshi ariko Iran uvuga ngo uzi ko ubushize yabwiye Amerika na Israel ati twe turimo turakoresha ububiko bushaje bwa misile za kera. Ntago turajya muri new generation kandi generation zacu nshyashya ni generation 6. Urumva mizero city zabo zifite generation 6 zitandukanye. 6. Kuva Iran yatangiye kurasa ntagira rasa kuri buri waves bararasa misile zitandukanye nizo barashe ku yindi. Harya buriya waves iyo babara waves babara gute babibara gute? Waves no uvuga ngo wigeze kubimbwiraho ariko sinabisobanukiwe neza. Kuvuga ngo
ni waves ni igitero nyine kiba kivangemo drone n'amamisiri. yego. Icyo gitero rero bakavuga ati nicyo bita waves. N'indege niba zihari n'ibiki byose. Iyo wave rero iyo bayiteye iyo ibateye nyine bavuga ko ari wave nyine bohereje. Waramwe ngo ni umuvumba, ni nk'umuvumba ugenekereje ariko mu kinyarwanda nubwo bitabaho we. Ni nk'umuvumba, ubundi waves se ni nk'ibintu by'amaterasi. Ntabwo ujya n'abana biyogoshesha ngo bashyizemo waves. Ama waves. Usikwara ivyo. Ariko rero n'umuvumba nawe ni kumeze. Buriya n'umuvumba nawe uzaraye mu mazi y'umuraga urimo gukubita mu mazi arimo kugira. Nawe bameze nk'aho ari mu materasi. Uyabona arimo n'umuhengeri. Yego. Rero umuvumba rero ngira ngo Iran yari wa 75. Irasa yavuye 75 muri True Promise 4. Isubiza yo irasubiza ntago itera. Birasa naho bitangaje, birasa naho abantu benshi batari biteze ubu bukomere cyangwa se izi mbaraga za Iran. Nanjye Iran numvaga ari igihugu ariko kidashobora kuba cyarasa mu bice bitandukanye birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika ndetse no muri bira bihugu bitandukanye na Israeli, ariko uburyo iri kugenda irasa muri iyi minsi ishize ngiye birantangaza cyane, ndetse nta nubwo ari nanjye gusa n'abandi benshi baratangaza. No kandi turabona no gufasha noneho itarakubufasha nako kuko Burusiya butangaza yuko Iran yanze kugira gute kwa kubufasha. No mu masezerano bafitanye n'Uburusiya avuga yuko igihugu gitabarwa mu gihe cyatabaje. Yego. None ntacyo kiravuga, ntabwo kiravuga kiti mu Burusiya ari iminsi 12 n'ubwo ntabwo baratabaza. Ngo baracyafite ubwo Iran iravuga iti tuzakubita umwanzi kugeza y'abantu amanitse amaboko akavuga ko atazongera no gutekereza kuri Iran. Urumva ubu bwirinzi se ko butakivugwa cyane, ubwirinzi bwabaye buyunguruza, ubwirinzi bwabaye gute, bumeze gute ko numva barasa noneho cyane. Ubwirinzi nyine misile zirimo ziraza ziburusha umuvuduko bukanazibona ntibuzikurikire noneho kuko ari ukuntu ushobora gukurikirana. Buriya n'inyamaswa bita isirabo, abantu babahigi barabizi cyangwa se abantu babaye mu ishyamba bazi ibintu by'inyamaswa. Inyamaswa bita isirabo iyo murimo guhiga mufite imbwa cyangwa se n'indi nyamaswa yari yose yaba ingwe yaba intare ntago ikayibona gutya bikarebana ntago bikirukankanye, kubera yuko isirabo irasimbuka yagira mu kirere kituruna ikabasubira inyuma cyangwa se yigiye mu kirere isimbutse ihindura direction mu buryo buyoroheye. Mwewe niba urimo kwirukankana rigenda ritya ikikaraga igahita isubira inyuma aho muvuye. Ubu ngo imbwa zayibona cyangwa ibindi bikoko bishaka inyama kandi agakoko karyoha kameze neza ntago kareka cyetse kukavizira gasinzira kagafata, ariko kareba gutya bikarebana nta nubwo yakwirushye niyo bishonje ntago nta gikoko kirushye ngo cyayirukankana. Ubwo rero na misile za Israel nakoza ubwirinzi bwa Israel na Amerika nabone kuri gutyo bwabaye nabwo burabona misile zinyuraho pya. So ubwo rero nyuma yuko barashe kuruye power plant ya Iran ku kigo gitunganya ubutare bwa uranium bwa Iran bwa Natanz habaye hahisabaho icyo bita gusubiza riposte cyangwa se retaliation cyangwa se kwihorera no kwihorera urebye nko gusubiza uvuga ngo umuntu agukubisa mu musaya wo ku ruhande rumwe ntabwo Iran yibikozwe byo kuvuga ngo rakubita ngo mukubita uruhande rumwe ngo ntabwo yahindura umusaya nayo gukubita urundi nayo gukubita kuri gondo wakubise kiza cyayo ntabwo gukubita kuri ebyiri ijisho rihorerwa irindi aho wakubise nayo niho ikubita. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bakirasa rero kuri iyo power plant Iran yahise irasa kuri power plant bita Dimona yo muri Israel iherereye muri Negev na gace kitwa Dimona niho bayita Dimona power plant. Sinababwiye ubushize. Yego. Ubwo rero yayirasheho ikimura kwirasaho irongera irasa hafi yaho hafi aho ngaho ako mu kurasa kuri Dimona hapfuye abantu barenga 182 sorry bakomeretse abantu 182. Israel ntigivuga ko abantu bayo bapfuye urabibona se ngira ahantu Israel yivuze ngo hapfuye abantu wenda nka ahantu hagwa icyo kimisire gisenya n'uruganda abantu 182 bagakomereka. Ni gute wambwira ngo nta muntu numwe yapfuye? Ntabwo bishoboka ahubwo hashobora kuba haba hapfuye abarenga nabo ngabo. Ibindi binyamakuru birimo baravuga ko harabavuga ko bapfuye 50 abandi bakavuga ko bapfuye 240 ingahe. Gusa Israel uburyo yahisirira irira ukubona kuko yarize yatatse yankwabunye ijambo rya Minisitiri w'Intebe nyakubahwa Benjamin Netanyahu
arimo kuvuga ngo ashishikariza mbega ibihugu kuza mu ntambara kubafasha, arasaba ubufasha. Imaze kuba bagezeho basaba ubufasha. Muzi ko ubushize Perezida Trump wa United States of America wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ubufasha ibihugu by'u Burayi, ariko abisaba muri bwa buryo bwo kubirataho. Buriya umuntu wirata nyine n'ubundi niyo gusaba ni nko gutegeka cyangwa kwihenura. Aravuga ati ibihugu bigomba kudufasha tukarwana na Iran kuko natwe twabifashije, kandi ikindi gikurikiyeho ibihugu bitazadufasha. Abanyamakuru babirebe neza, tuzabikurikirana, bizahura n'akaga gakomeye, bizahura n'ingaruka zikomeye. Ibyo bituma abanyaburayi babitekerezaho, baravuga ati ubundi bavuze ko bashaka gufata Greenland. Uzi ko Perezida wa Amerika n'undi Trump yari yaheneye kuri Canada nayo ni igihugu batoranye gikomeye ngo bayanexaho. Abanyaburayi rero bareba na tarifusi yagiye bafatira zijyanye n'imisoro, kongera imisoro n'abanyakanada n'iki. Mbega kuva agiyeho yavuze yuko Uburayi nta kintu buvuze, yuko na OTAN amafaranga ajyamo menshi ari Amerika, ngo bagomba gutanga ayangana ibintu byinshi. Ibyo byatumye abanyaburayi bifata. Kugeza ubu n'abanyaburayi ntago bumva intambara, ntabwo banayumva neza nabo. Ariko ikintu kigaragara bose bafite ku mutima, buriya amateka agenda atwereka ibintu. Ikintu kiraba uyu munsi ntitumenye ko cyabaye. Ariko intambara muri 2003 barwanye na Iran na Iraq, abanyaburayi yarabahabuye pe, yarabahabuye. N'abanyamerika baravuga ati ntabwo dushaka kongera gutakaza abana bacu n'iki muri 2003. Buri bantu bose baravuga ati 2003 muri Iraq. Urumva noneho reba noneho tugiye kurwana na Iran. Bya ni nacyo urebye cyishe na bya bintu bita ngo ni boots on ground. Urumva rero ni ukuvuga ngo ibyo rero byatumye ari generali w'umurusiya, ni umuyobozi wa minisitiri w'ingabo w'Uburusiya. Urumva yavuze ko Iran ifite misile zifite ubushobozi bwo gusenya Middle East. Urumva ngo Iran ifite ubushobozi ifite misile zifite ubushobozi bwo gusenya Burasirazuba bwo hagati bwose. Ubwo ni Saudi Arabia zikagera muri Qatar, Middle East wanayivuga n'ubundi. Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates nyine bune Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ko Emirates zirindwi. Buriya babonye ubwigenge, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yabonye ubwigenge kubw'umwami w'abami witwaga Abdulaziz. Uwo mwami rero nuvuga ngo zari Emirates 8. Noneho zirindwi zishyira hamwe, imwe irabyanga ibukwayo, ariyo Qatar. Urumva? Yego. Ubwo bose zo bwo Leta Zunze z'Abarabu ni Oman, ni Qatar, ni Saudi Arabia, ni ubwami bwa Jordania, ni Israel. Urumva? Ni Kuwait, nabura vuga ubundi butoya buri maho ngaho. Yego. Ubwo bose zo bwo hagati rero bashobora ngo kubuse Israel ifite ubushobozi bwahasenye, kandi bivuzwe n'umuntu uzwiho yuko bafite ubushobozi mu butasi, kandi bakaba n'inshuti za Iran. Urumva ko bazi ubwo bushobozi bwabo, ubizi neza. Urumva? Ubwo rero no kuvuga ngo Iran ikimara kurasa kuri urwo ruganda abantu bagapfa, abandi bagakomereka. Nubwo nyine Israel hari umuntu wagaragaye arimo gufata amashusho yerekana ukuntu bimeze, ukuntu ahantu harimo gushya, n'ukuntu ibintu byacitse n'abantu bameze nabi n'iki. Yego. Iyo arimo kwerekana ukuntu bapfuye. Yego. Ariko bahise bamutwara nabi cyane abasirikare, nabi kuri kamera, ati ntukwiye gutangaza aya makuru. Ubwo rero no kuvuga ngo byatumye rero nuza Netanyahu avuga ati rwose Iran twababwiye ko ifite misile zishobora kurasa no mu Burayi. Ati reba barashe muri Diego Garcia twarababwiye, ni ikirwa kiri muri Cyprus. Ni ibirindiro birimo Abongereza n'Abanyamerika muri Cyprus, muri Cypre nyine. Ntabwo byibuka ko twagiye gusohoka igikani. Yego, ariko ni kure ngo yarasheyo ariko abanyaburayi bakavuga ati ariko nubwo yarasheyo ntabwo yarasa mu Burayi hose. Abanyaburayi rero bavuze bati twebwe tugiye gukora ubushakashatsi, nitubona Iran yagira yarasa kageze intangaha,
tuzagira gute? Tuzayirwanya. Ariko urumva ni nko kwikuraho. Ariko nuvuga ngo Israel imakoresha uko ushoboye ngo ikururire abandi mu ntambara kuyifasha, imirasaba ubufasha. Ivuga ati muze mudufashe, ati intambara tuma kurwana ntago tuma kurwana intambara yacu twenyine, intambara tuma kurwanira isi yose. Muri make buri gihe ikintu abantu bagumye Amerika no mu ntambara zayo na Israel bagumye bitwaza isi, bo bari mu ntambara zabo kugira ngo nako tuzigemo n'abandi bazigemo bazikururiremo, bakavuga ngo ni isi. Ariko mu by'ukuri Israel ubwo nuza byahise bituma minister of foreign affairs wa Iran, ministre wa w'ububanyi n'amahanga, foreign affairs, umuministre w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi, yavuze ati Israel ni igisirikare cya mbere ku isi mu kurwanira mu kirere. Hako urumva ni nko kubatera icyara, ni nko kubacyurira. Ati Israel ni ya mbere ku isi mu kurwanira mu kirere. Yego. Amerika ikaba iya mbere muri byose. Ati none ni gute icyo gisirikare kirimo gitaka gisaba ubufasha ku bindi bihugu. Subwo ibyo bihugu bizabafasha iki noneho kandi babarenze. Israel ariko nabonye Benjamin Netanyahu we yarabyumva, amaze kubyumva ntago ari nka Trump. Ejo yarari mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko ntabwo iyi ntambara ari yo kuba yatuma Hormuz ifungurwa wenda ngo ikomeze icishwemo biriya bikomoka kuri petroli, ahubwo ngo bagomba gushaka bafatanyije n'ibindi bihugu, bagomba gushaka ngo ahandi hantu bazajya bacisha biriya bitoro nyine hagasimbura Hormuz. Biriya nyine ni ukukwereka yuko imbaraga zabo zarangiye. We yamaze kubona ko Iran n'ubundi ifite imbaraga nyinshi batazayishobora. Niyo mpamvu arimo kugira inama arakihagararaho, ari ushaka ahandi hantu twazajya tunyuza ubukungu, kuko ngo iyi ntambara ishobora kuzarangira ngo itanze ibindi bisubizo bitandukanye n'ibyo twebwe twakekaga. Bo bafite ngo ibyo bashakamo twe tutazi, cyangwa se wenda ababakurikira cyangwa abaturage batazi. Israel na Amerika icyo bashaka ni iki? Hariye tumenye icyo bashaka. Israel na Amerika birashaka, nuvuga ngo ari ingengabitekerezo bita ngo ni Zionism. Urumva niyo expandinga, nuvuga ngo no kwagura Israel, no gukora icyo bita ngo the great Israel, cyangwa se the great Israel. Israel ngari, urumva uvuga ngo izaba ifasheho Libani, itwaye Libani yose, Palestina itware Syria, igere muri ntuza muri Saudi Arabia, bwo igihugu kimwe kingana gutyo, kimwe cyonyine ifate muri Iran, muri Iraq, urumva izamuke ege no kuri Turkiya ruguru ngiyo hafi y'Uburayi. Yego, iyo niyo great Israel bashaka, ni imbega nicyo kintu bashaka. None icyo gihugu bakagikora mu buryo kugira ngo bigarurire hari ahantu hose n'imitungo yaho n'ibiki byose. Urumva bakavuga bati nitwigaruriye imitungo, amapetroli n'amabuye n'ibintu byose biri hano, urumva isi tuzaba tuyifite, nta hantu isi izongera kuducikira. Ariko mbega niwo mugambi bafite, urebye n'ibihugu byarabibonye n'amateori yagiye asohoka murayazi menshi, urumva agaragaza ibyo bintu. Ubwo rero icyo kintu bo bashaka, cyangwa se bitashoboka, urumva bagaca intege ibihugu byose bakabirasa, bakabica intege bigahinduka zeru, ku buryo Israel igoma amara yo gihangange ikora icyo ishaka nyine itegeka ibyo bihugu byose. Ni ibintu bibiri, no gukora igihugu cya Israel Kigali. Ubwo nuvuga ngo niba bagiye gukora igihugu cya Israel Kigali, kwigarura ubutaka bw'aba bihugu, biriya bihugu bizabisibwe ku ikarita y'isi, urumva. Hanyuma icya kabiri, nibyo bidashobotse, no gukora Israel y'igihangange, kandi ubuhangange hariya n'ubundi Israel igihangange, ariko ubundi ikindi gihangange cyari gihari ni Iran. Ubwo rero ni hagati ibihangange bibiri bagomba kurwana kugira ngo barebe ninde wagoma ari igihangange ukomeye cyane kurusha. Ariko ikibazo nanone ntabwo Israel irwana yonyine, ubwo bwa Kemango niyo banesha Iran, ntabwo bavuga ko ariyo yanesheje. Bavuga se ko ariyo yanesheje, bo babivugara wapi? Yarwananye n'igihangange cya mbere ku isi, Amerika nako Leta Zunze za Amerika, ntabwo byashoboka. So ubwo rero ubwo nyuma yuko uwo munuza, muri make twagumye tuvuga misile bita Sajir arizo zikomeye, ariko Iran irasa izindi nshyashya zirenze. Nko ngo ejo bakoresha misile bita Karamatashayire mizayiro,
nshya noneho uyu nta nubwo ubwirinzi bumenya ahantu inyuze buranayibona ntibuhaguruke uvuga ngo bwo buyibona yazagiye buracanganyikirwa bukamanjirirwa bukamanjirirwa rimwe na bimwe niba buri muri tageti ikaburasa baba butari muri tageti izo misile zikabunyuraho zikagera zikarasa zigahitinga tageti nyine bazoherejeho wa muri make Irani irimo irakubita itababarira yego na Israel na Amerika barimo barakubita ariko iyi ntambara ugiye kuyireba ni intambara n'ubundi yarahanuwe ariko yarahanuwe gusa iyi ntambara ugiye kuyireba usanga noneho Amerika ahantu ifitiye ubwoba na Israel ni intambara iyi ntabwo ari intambara yo kuvuga ngo turagukubise tukuneshe umanike amaboko yego ni intambara yo kukunaniza mukananizanya mpaka mugenzi wawe nani bakabivamo ni ukuvuga ngo iyi ntambara ntabwo ari kwa kundi izindi ntambara zikunda kurwanwa nuva Irani wenda tuvuga ishobora kunaniza Amerika paka kugeza igihe Amerika izikurira muri iyi ntambara cyane ni nabyo ishaka kuko Irani nuvuga ngo Amerika yaje ivuga yuko ijye kurwana iminsi 2 Irani kabigiye hasi yego epuruta mu ntambara y'iminsi 12 Amerika yaraje bakocora Irani na bya bidege nibiki urumva intambara y'iminsi 12 irangiye Irani irebye ukuntu Amerika yirasheho na Israel iravuga iti ntago ibi bintu bana abantu bazagaruka batorangize urumva nuvuga ngo amezi 8 yarashize Irani yakoresheje mu kwitegura no mu kwanariza ivuga iti se tuzarwana nabo dute bituma nyine bimura ibikoresho byabo byose bashyira munsi y'ubutaka aho basikaye bajya n'ibintu byose mbega ibintu byose nkaho biri munsi y'ubutaka urumva yego nuvuga ngo nubwo Israel baza bakarasa hejuru y'ubutaka ariko nta munsi y'ubutaka bari nizo nganda za kirimbuzi zabarimo kurasa ntabwo barimo kugezayo bya bisasu byabo byananiye kujyamo kugerayo hari n'ibyo barashe n'ibyaturika Irani irabifata irabijyana urumva ubwo rero ibyo ngibyo bivuze iki bivuze yuko ubutaha Irani ishobora kuzabizana noneho bifite ubukana burenze ubwa bya bindi bayirashe yego ari nayo mpamvu mu byo basaba yuko na Irani yasubiza ibyo bisasu urumva yabitse hanyuma otani mu gusubiza Netanyahu ivuga ati abanyabarayi muze mu ntambara mu dufashe turwane n'ubundi byo turwana turabarwanira namwe turarwanira isi tebe ubunigo rwa Hormuzi reba ibiki ariko otani yavuze ngo ntituremera ko Israel ntituremera ko Irani ifite misile zarasa i Burayi urumva nitubigenza tukabibona tuzamenya nibwo tuzemera ko Trump afite ukuri ko gutera Irani naho ubu ngubu kugeza ubu ngubu ntago Irani Trump abanyaburayi baremera ko afite ukuri ko gutera Irani uvuga ngo iyi ntambara ibihugu byose byinshi birabizi ko n'ubundi Irani yatewe ihohotewe ari ibintu byapanzwe kuva kera ntago ari ibintu mbyaga ntago ari ikintu Irani yapanze wenda ngo gitume cyemfiriwanse ibyo bihugu kwitera ni ibintu byapanzwe kera kwigarurira ubutaka bw'abandi kwigarurira imitungo yabo byose mbega bakabyita Israel yego kandi Israel uko yabitangiye kera yigaruriye West Bank urumva yigaruriye muri Palestina ahantu henshi yigarurira hasenya yigaruriye imisozi ya Golani yigaruriye ahantu henshi nayo atatara hayo nyine ishingwa hari ahantu ari imipaka yayo yari izwi yashyizweho na UN y'icyo gihe yari SDN urumva ubwo rero iyo mipaka Israel yarayirenze cyane ntago ari igikoresha urumva so no kuvuga ngo Irani ifite ubushobozi burasa ahariho hose muri Israel ndetse no mu bihugu by'inshuti ya Amerika urumva uvuga ngo no kuvuga ngo aha ibintu bigeze noneho ubu Amerika irasaba ibihugu byo mu kigobe nyine mu kigobe ni bihugu by'abarabyo twavuze mu kanya yego birabyo by'inshuti zabo basinyanye iki hari ibirindiro n'ubundi yabisaba miliyari 500 urumva kugira ngo bakomeze kurwanya Irani cyangwa se bayihe miliyari 2500 n'iz'amadolari intambara ihagarare urumva ngo miliyari 5000 ni ikiguzi gishobora kuzagenda nyine mu ntwaro n'ubushobozi bwo kugira ngo Irani bagumye bayirwanye cyane ko muzi ko Amerika ari kapitalisme kugira ngo bakore intwaro ntago ari leta yakorera intwaro leta itanga isoko barwemeza mu bakagikora ubwo bitandukanye no muri Irani leta ari ibyikorera uvuga ngo Irani barayihendukira
kuko polisi utanze isoko wowe wikuyeho ikintu wagomba kwikorera ukagiha undi wajya gukorera ugomba gushyiraho n'igihembo cye. yego Murabyumva? ubwo nk'umuntu wenda wafashe iryo soko nyine Nyine rwiyemezamirimo afata iryo soko agashyiraho inyungu ze ubundi agakora nta kindi. Mu gihe igihugu cyari gukora makire premiere ari izacyo, amabuye na yacyo, yego ama essence na yacyo, byose ni ibyacyo, nta kintu kiri bugure. yego Wa wundi rero we ahita ibyo byose arabibara mu mafaranga byose cyangwa se mu madolari akagira gute bigatuma Amerika biyihenda. yego Ubwo rero ikiguzi cyo kugira ngo intambara ikomeze ni miliyari 5,000 ibihugu byo mu Barabu bigomba gutanga bigaha Amerika, cyangwa se kugira ngo ihagarare miliyari 2,500. Uvuga ngo intambara bahise bayegurira kuri bihugu.